Во время всероссийской переписи населения во всех населенных пунктах нашей страны будут работать переписчики. Они будут выполнять важную задачу – собирать данные для главного статистического исследования страны. У переписчика с собой будет жилет с логотипом переписи и светоотражающими элементами, сумка с эмблемой Росстата, шарф, сумка и удостоверение. В многоквартирных домах переписчик позвонит сразу в несколько квартир. Сначала он опросит первого, кто открыл дверь, затем живущих в следующей квартире и так далее. Переписчик обязательно предоставит вам удостоверение и свой паспорт. Вы можете проверить личность переписчика, позвонив в территориальный орган Росстата по вашему региону. Вы можете отвечать на вопросы переписчика на пороге квартиры или дома, или можете пригласить его зайти. Переписчик задаст простые вопросы о вас и о тех, кто живет с вами под одной крышей. Вся информация о переписных листах будет заполнена с ваших слов. Никаких подтверждающих документов не потребуется. Переписчик не спросит о размере вашего дохода, о собственниках квартиры, в которой вы проживаете. Заполнение переписных листов займет у вас около 20 минут. Вся информация, которую вы предоставите, останется анонимной и будет использована исключительно в статистических целях. Конечно же, я буду участвовать в переписи населения, и поскольку я татарин, конечно же, я себя запишу татарином. Если вы татарин, если вы этим гордитесь, то почему вы должны стесняться? Потому что у нас есть дедушки, бабушки, да, которые нам передавали культуру, язык, какие-то традиции. Мы должны это сохранить обязательно, для того, чтобы нам не было стыдно перед внуками, что мы им не передали, или чтобы нас не упрекнули, что мы стеснялись, что-то боялись. Здесь дело даже не боязнь, а это гордость. Каждый человек любой национальности должен гордиться, что он этой национальности, что он там смотрит фильмы, там, читает литературу, учит стихи, даже просто, что он на этой национальности, то есть какая-то культура, праздники те же. Поэтому не нужно стесняться, нужно самоопределиться обязательно. И я думаю, это даже как-то почетно, что если каждый себя записывает, уже татарин запишет себя татарином. Всех татар и не только татар зову на перепись, записываемся татарами. Россияда халық сан алу кампаниясы башланачак. Безнең өчен шушы кампанияда татарлыгыбызны саклап калу, аның бүгенге көнне санын Россиядагы икенче милләт икәнлеген саклап калу. Шуның өчен без кайда гына яшәсәк тә, нинди генә рәвештә яшәсәк тә, үзебезне һәр вакыт татар итеп һәм чын татар итеп язып куярга тиешбез шушы кампания вакытында. Смотрите, татарский язык столетиями прошел, ваши предки его вам передали, и на вас он остановится, и замкнется, и навсегда исчезнет. Поэтому вы несите ответственность за те поколения, и вы задумайтесь, кто будет после вас на предстоящее поколение. Вот вы задумайтесь над двумя вещами. И про настоящее тоже. Кто вы тогда, если не татарин? Проявить активность. Обязательно участвовать в этой переписи. И в графе «Родной язык» татарам, конечно же, вне зависимости от совместных браков, совместных там родителей браков, конечно же, нужно написаться татарином. Bu her millet için bir de cevaplı şara, hem Tatar halkı için bigirek de cevaplı şara. Çünkü bizim sanımız köpmez, sıfatımız ne derecede? Şuna kadar biz milletin kileşeğine yöneliş bir alamız. Eğer de bizim sanımız kimse, sıfatımız töbelere düşse, sıfat degende mındayın tuğan tilini bilme meselesi, bizim bilim derecemiz meselesi, bizim baylığımız, halkımızın baylığı, şular sıfatka kirer. Yine bu halk istemini alırlar, hem meselede istekle alınırğa teyiş. Bilgili indi bunda yazışlarının, edebiyat sanat ehillerinin, gümmen içtimai iş muvekillerinin uğrunu bir de yukarıda bulurğa teyiş, bir de cevaplı bulurğa teyiş. Çünkü halka anlatırğa gerek. Biz ne için Tatar halkı turunda söyleyimiz mümkün. Ne için problemlerden söyleyimiz? Çünkü eğer de biz Tatar bulup tuğanımız iken, bizim indi niçe ve ne işe bu əbey babalarımız Tatar bulgan iken, biz yine bu milletten baş tarta almıyoruz, biz tuğan tilimizden baş tarta almıyoruz. Eğer de biz tuğan tilimizni bir kıyığa şiddet versek, ondan baş tartsak biz əbey babalarımız alında hıyanet işi olur idi. Elbette halk sanı isep kabul her vakitte da gerek nerse. Bu Rusya'nın tarihinde da bulgan hal mesela o Петр I zamandan başlanğan birinci reviziyalar Россия tarixində 10 reviziya bolğandan asıl birinci xalq sаны isep kalı 1897 yılda bolar hem Sovet vaqtında regular rəvişdə uzdırılalar. Hem elbette bir yoqdan qaraganda bik faydalı bir kerakli narsa, ikinci yoqdan qoy vaqt qızğanışqa qarşı cəmiyyətdə türlü emiş-memişlər oyata, әллә нинди qarşılıqlı qarашlar oyata, bəhəslər oyata. Ansız da bulmaydır indi elbette. Nişleysen indi, turmuş şulay bara bit.
Шуңа күрә менә хәзерге көндә мин менә безнең милләттәшләребезне бигрәк тә чакырыр идем. Бер дә теге әллә кая тайпылмыйча, бер кая теге чигенмичә, үзен татар дип күрсәтергә, чөнки ул безнең үзаңыбыз, ул безнең ниндидер җаваплылыгыбыз һәм мин әлбәттә шулай ышанам, безнең халкыбызның саны киммәс дип. Җан исәп алу вакытында инде без дулкынланабыз да, азрак кына җитдиләнәбез дә, чөнки ул шундый вакыт үзеңнең кемлегеңне белә торган, аңлый торган һәм шушыны халыкка җиткерә торган вакыт, үзебезнең кемлегебезне башка милләтләргә дә без күрсәтә белергә тиеш. Мондый вакытта инде мин узган җан исәп вакытында да катнашкан идем. Ул вакытта инде безгә Баркутага хәтта барып җитәргә туры килде. Үзебезнең милләттәшләребез янында үзебезнең кемлегебезне аңлатып, шулайтып йөреп кайтырга туры килгән иде. Бу юлы да менә фәнни-гамәли конференцияләр булып тора. Гыйнвар аенда булды безнең Актанышта Кама аръягы авылларына нисбәтле конференция. Менә шунда да җан исәпкә бәйле бик күп проблемалар, мәсьәләләр күтәрелде. Без шушы конференция нигезендә дә инде без дип әйтүем инде безнең Мирас журналы. Безнең тиздән халык саны алу башлана. Бу инде бу безнең татар милләте өчен зур сынау, көрәш. Чөнки һәр милләт монда көч алышачак. Шуңа күрә без бердәм булып, бергә булып, бергә көрәшергә тиеш һәм алдынгы сафларда булырга тиеш. Чөнки татар милләте Россиядә ул икенче урын алып тора. Шуңа күрә безнең әти, бабайлар безгә ничек васият биреп калдырды, без милләтебезне бирергә тиеш түгел.